Ahee, naamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Ya namuntlha hi ta kha hi vulavula hi ku The Animal loyi a nga bodyguard ya Ben Mayengani na ti-muscle ta fake. But swi very very important mi yi vona mi ze mi fika makumu video because mi ta didelela and then ni fika de mi yi ba. Ya so video leyi ni fike ni endle khale ngopfu after loko Mafosi vitana The Animal va fika va endla yena this interview mi nga mi yi tsundzuka. So The Animal fika a hlamusela ku those muscles ya of course yo jima kahle kahle ku ti ze ti kukumukisa leswiya of course a tirhisa na some supplements mara vu yena yo jima ti-results ze ti ta kota ku va ze ti fika laha. However a ri ku hembeni ka interview liya swinene it's not the truth. Yeah, as you can see there na valava nga kwalani those images na valava va tirhisa yona synthol oil ya kona ma ti vona masi na ti-images teto ti-muscle straight and teto to The Animal to kukumuka teto muze mi le ku ti voneni na n'wina it's exactly the same, it's the same thing va tirhisa the same method ma vona nyana hayi teto mi nga tlhela mi nghena ka Google mi kota ku confirm. Yeah, sorry ku mi rhuketela but leswi nga endliwa hi va The Animal lava hisela va nga ri ka ti-images it's more like always having an erected penis like a ya tlhela ndhawu yi tshamisa sweswiya so it's more like vona ti-muscle ta vona letiya ti va ti ri fake ti tshamisa sweswi a ta ha cinci ti tshama ti kukumisa leswiya hambi u ti kukumuxa u kuma ku hi loko tlakusa inani hi vona ka ve ri ka nghwangwa ya kona a ku tlakuka ku tshamisa ku leswi sweswiya because muscle leyi yi fake a ya ha cinci yi ta tshamisa sweswiya unless u fika a inani a ka surgery va kota ku va va yi susa la or a vekela endla more injection ma vona nyana. So ni mi kombisa hi one of the members ya Mahosi Bouncers ku ti-muscle ta straight ti va ti endlise ku yini ku nga The Rock hambi ka mo n'wi cheka ka Facebook mi kota ku confirm leswi swi vulaka hi vona vanhu lava hi nga vula ku hi vona a lo jima ti fika laha ma swi vona mos na kwalaho ti va ti endlisa swo ti-muscle ta munhu loyi a va ku a lo jima hayi swa wena swa va The Animal na miri ma vona ku va wu endlise ku yini ma vona yana ku loko i ti inana loko i endla mazelo swinene i kukumuxa swinene ya tlakuka laha se ya The Animal hambi ku kumisa ku yini laha a ka ha tlakuki because i ti-fake ti-muscle leti nga laha vona kuma yana. However mi fike mi ni twa kahle however da jima The Animal still ya mi nga ti cheka na le ka TikTok va ri ku jimeteleni dona da swi kota ku va ti tlakula tinsimbi wena if you can quickly get a video here to kha ti tlakula tinsimbi yin'wana hi leyi do da jima do swinene letiyini hi swona leswi ni vulaka ku mi nga mi ya didelela ku ti ta mi khandla it's not like a ti tiyanga ti tiyini dona koko those muscles ti va ti ri fake leswi a ni vula swo vona moswa ti kukumuka ta handle nchumu like hambi u endla yini ma vona. Yeah, so loko ra mi ngeza mi subscribe ni ta kombela mi teka subscribe.